yakni benta jongga kubor la 100p daga fatafat online shopping store. Kabalang perspektiran nong saulia, kabalang rimtam pa arkasi jantia, haka arpatrik jeliu arajar arpau, kamamut mentakasngi, kala pelong kejeng rakhi kan mau buram, ya kejeng dap sispa anya pukandai senam, jong kejeng wan yuk kejan, missionary Thomas Jones, apa seorang. Haka ni kejeng rakhi kan mau buram, la pelong kejeng buk sentiu, haumot dur jong Thomas Jones, ubunar pelau, jong kejeka trekam, ka Thomas Jones School of Mission and Evangelism. Hakan ni kejeng rakhi kan buram le dan langru ubak met bak lingdo bolong songkno jong kejeng dabar tawan ke jela nang ta u chief executive member jong ke KCDC ubak Titos Khan u Emily jong ke Sheila ubak balajit ko parsenram kumjuru u pasar Araf Kharkrang pasar in charge jong ke balang nang saulia kitemen pasan berkui dia kidkhat jong ke balang. Hakan ni kejeng rakhi la yo ru ya kejeng kren na ubak met bak lingdo na pasar Araf Kharkrang berkumjuru kejeng duai na temen pasan BR dingdo. Ya dapat kening sukumen berkau banyu kumpul kalah. Aku balong kesin ke benintong yang ada dengan mana. Aku berkumpul ke sini ke bakterpan. Aku bana kalian juga sorta. Dalam benai yang ke sini ke bakterpan. Padu. Jauh ni berapa? Sudah berani Thomas Jones. Melawan Dukjan Banpoi Hakadeka Sinong Apo Sora Non Soldi Ngengit scam Bat ngamdon kita ngatakin Bau wan ru Bat mission ke jongku Akaba Katung Kijingtip Kibangidon Balabu Ilong ba Ini Reverend Thomas Jones. Ulawan sini om tang nakabenta jong kabalang. Hindi ulawan ru nakabenta. Ban ay ya kaji syakri. Nakabenta kejongi kum kajadun rio orang kawai. Salong ke badon kam yangi bangin mau kerpang kum kum kesni. Namal niyo ya galat kadenti Banyo ialah kejong kekil Hakidok dak ho Iban long kita Iban penito yangi Mungkita duri orang-orang Sekiwi Ki date Jelah Baca kepatai tunjuk Sobat orang ba Nakaliang jong kesoka Kau arja kat kerang in a sini resolution. Badai banten tu dok ia ke sorka India. Banten tu ia ke tin khasi. Jadi ni berhawai ke dan lag mak tin garu. Ia ke ban besok no ia ke pakai ini. Kaban long kita ke tin ke ba ni ikut ke barok. Kita diberi. Jadi soba, kini kalau pasti kita menjawab dengan dokumen, bantu mau menjadi berapa, kebalawan, ya keban, yang ni hakikat tak keban kita. Keba, hadirin bau lalik Thai no, kalau Islam lah, iban Islam mungkin, juga commission kalau orang baik direct, baik nak kebentar. Jengwan juk ni saya. Pesi ka ba meh ablay mala kurku ini tong gajat benri. Lengba uling syekri jang ma kamudjo. Nomor day lengba jong ka din kurku ga jong ma lengba ga jingim jong. Gajat benri jong kalong kum ni ko makalong. Gajat benri jong kayo ay jong gadak po dak puli hadik ni si. Day naman ka din puniat ka basta ka jong ma. Ya ka ba jingmut benri jong kamla ban tay tang ban siyam tang. Jadi su ay ngu ay ablay na pa Malay sinay ini kung gajat benar kasi. Mem simsya ini bangin simsya ano kultura na galing sa kayo. Dahil dagan ni galing pelilap ka dyan na. Napanjaka yang galing galing gabat ito dyan. Panimat yang galing galing kultura hado man ta. Dahil naman galing sinay na galing penyan.